Yembire Bapuna Makpu, Sharachandra Sharman Impact News given Hunda Taram Noksari. Nasa Impact News ki Manunda Kanagada of Homase, Karikumbada Loktaki, Kanone, Ithai Bere, Silotoki Batargadi, Loktak Paki, Singsi, Kankragani Highway of Humutoli. Adu Mamang the Masi Ithai Bere, the Madamorakanda, Loktaki, Ako with the Tawa, Ngami Sing, Lomi Sing, so Anba, Aduga, expert Kiagi Morching da. Ithai Bere na maram oirkanda Loktak ki ecosystem se kai helle aduna Ithai Bere se decommission tawgadabni lokthokadabni haibagi mod mayam su demand mayam su even citizen groups tagi aduga atop NGO ki side tagi protest demand taw mayam singam lakhre live wafam di Ithai Bere karigumbada lokthokpa taragati Loktak sing kangani haibani karigumbadana naka number omdana Ithai Bere si Lokthokadabani, Madam the Ithai Bere, Madam Morakanda, Loktaki ecosystem si pura disrupt of Habani, Wapams number Morakanda, Chamam Nabam the Tole, Madudi Karina Padurijan, Hypagi Batanguni, Chamam Nabadu, Kamain cook Katagi, Hydna, Tibagi Matanguni, Nasigisi, Lord Langin Bidibu guessing the Agi yet Tantan Pambidi, Professor Hijam Tombi, former BC Manipur University, was that to me with a Ramukari and Anbada, Duga, was that to be Oid Langin Bidibu. Longzam Bhagaton Project Director LDA Loktak Development Authority ne Tamo Bhagaton su taram noksari aduga hek yetta thangna phami nijeri basi Prof RK Ranjan Environmentalist ne ojaran jamu su taram noksari ihan han base oja kai khomnu jeri ba oja Hijam Tombi de lakchabta oja adudi ngarang gi phongdok pi bo pham se kari gumbada Ithai Bere se lokthok khiba taragadi Loktak ki ising se Kankibi Pimam the Nioja. Masi Kari Hibirino, Masiki Sapsaba, region sing Lebi Broza, Adum Tanghanoja, Kogi Loktaksi Masi Loktoki, but Masli the Ithai Bere. Masi Sabak and the environmental impact assessment kind of Todo, Amatatorum Diam. Hector make her Pangabagi interest. The downstream, the low Kanabagi, low irrigation, Mating Winabagi, Madam Dum Pangto, Pika. They the Picat Kiva says the Masigi impact, Karikari impact like the Hanadi, Kanahodra Vanikarimta. I don't know. Masina Karakadori, Huzikti, Equi, Huzik function to commission to Hogre, Legi say Kunamupusule, commission to Isico. Later, Masigi problem Yamsi or Bun or Ben, Masigi Tongan Ba, a power side lady, Aduga, Masi among Masodum, Toliam. I don't know, Hizikti Masi commission sit or Kumatung Degidi. Quay low social echo, low Naram low Miam, sing he power production gi sing si tunghan na volume sing si volume maintain tog da baya da banina madugi tawrakpada khoi low mayam thumjele mandagi adubu masidi da hujik tawrai se Ithai Bere sina masigi impact mayam lai lakpusda khoi hojik makki phibam sida masi mayam no complain ma mayam public tagi adagi NGO sing dagi hawraiba masi khoi Ithai Bere lokthokuna fare hena haibise tasingba chumi masi akaiba kayamarom lay adu wargasu masina hoji amu amaromda amu masi tonganba aspect amadadi khoi isingi volume se surface water si maintain tawri hajaribo masina adu masi achauba impact amasu aikoi climatic conditions sida masigi achauba role amasung sanaribne amu aduga loinana masi se hojik masi lawthoga aina panjagriba kai khoi masi khoi Loktak ki volume se masi Ithai Bere si hangdongpada Loktak ki area si surface area si completely 100 ani mas yam 100 kani at least 3/4 100 kaduri masi kaino sidi ai masi maramda ai study khara tawjagi ai Loktak te sahi 10 muk wak tawjagi madira ai publication ka su leijabani ana masi commission tawdri mamangda leramba water volume aduga adagi
मधु स्टेटिस्टिकल कोई वर्कआउट तौना मधु कैम फंगबा अदगी कैम मांगबा है मधु मसु स्टडी तौजखरे अदगी हुजिक इलेक्ट्रिक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोडक्शन सिगी दमकता मधु यामना अखोगी मसिगी कहीं से लेवल से मेंटेन तौब तारको इसिंग वॉल्यूम से इसिंगी लेवल से हाइगलक ताब सुमो मधु हाइगलक मधु अखोगी इसिंग फंगनब होटनरपदा अखोगी बेरेज सी लेवल दगी हुजिक तौरसे 768.5 माले मेंटेन तौरिसे तसेंबदी मसिना लोकता की कनोसिदा अखोगी हौद्रिङैदा ओरमगदि कमीशन तौद्रिङैदा हाना लेजरम्बा मधुगी लोकता की कनोसिदी इसिंगी लेवल सिदी अखोगी 762 खक्तनी माने लेरमबसे मीटर से 762 मीटर्स अबव सी लेवल निको अदुगा हौजिक मेंटेन तौरिसिना 768.5 ता मेंटेन तौरिने अखोगी पावर प्रोजेक्ट से गिदमकता इन केस इथाई बेरे से लौथोखिब तारगदी लोकताक इसिंग कंग्रने से लोकताक की लेमाय से थेंगली हाइबिब्रा नत्रग करिनो ओइदोने लेवल दो हंधग्रबने सी लेवल दगी याम हंधरकदोरिबो होजिकसे मसी लोकथो इथाई बेरे से लोकथोखरेदी 762 सिदेना हंधरकदोरिबो मसाई इसिंग लेवल से बेरे से लोकथोखरेदी मधु लौथोरपदा वाटर वॉल्यूम से सूम हंधरअनी ममांगैदा कमीशन तौद्रिङैदा इकंग थादा इसिंगी वॉल्यूम से अखोगी 55 स्क्वायर किलोमीटर दमक ओयेबो अदुगो हुजिकमकी कैनोदी लैरिबा 300 अखोगी 768 हुजिक मेंटेन तौरिबा 0.5 सिददी अखोगी लोकता की लेवल से 288 स्क्वायर किलोमीटर ने याम पाके हुजिक इसिंगी वॉल्यूम से याम फंगनब होटनरपदा मधुने मेंटेन तौरिसे अदुना करिगुंबा मसिना हाइधरप नॉर्मल लेवल हानगी लेवल दो मदैदा हाइधरप तारगदी इकंग थाददी मसे अखोगी 55 स्क्वायर किलोमीटर दम ओइने अदुनादी थैंक यू आई मथंग लाउंड मुलाक सके ओजा रंजन यान हान बचे एज एनवायरनमेंटलिस्ट मोइना कुइना सुदुम खंगबिरबा वफम ने दो हुजिक लाई वफम से इन केस थाई बेरे से करिगुंबा डिकमिशन तौखि तारदी लोकता की सिंग से पुंकंग कंगिबा याबगी फिबमदु ओइगनी हाइबगी मोदम फोंदो पिरखसि यान अनबा वफम रेस्पोंस द रिएक्शन कमाइन कबियो मसी इथाई बेरे साद्रिङै ममांगदा लोकता की नेचुरल मेकानिज्म से फजना कोई इन डेप्थ रिकॉल तौबो चुंगने न खले लेरमिबा लोकता की नेचुरल मेकानिज्म से इको मेकानिज्म से कैसु नते नोंजु थादा इसिंग मौखटपा अदुगा इकंग थादा कंगथबा हाइबसे मसाना अदुम तौजदना लेरमबा अदुगुंबा लेक की कैरेक्टर वेटलैंड कैरेक्टर मखल मने कोइसे अदो हुजिक इसिंग वाटर लेवल 768.5 मीटर अबव सी लेवल द मेंटेन तौबा हाइबसे मसिगी ऑब्जेक्टिव से पार्टिकुलरली लोकता हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की मागी इसिंग लेवल दु थमगा मई जनरेट तौबगी ऑब्जेक्टिव ने नॉट ऑन द बेसिस ऑफ इकोलॉजिकल ऑब्जेक्टिव और वेटलैंड की कैरेक्टर अमगी ऑब्जेक्टिव तो नत्तेबा परमदुना नि मयामना इथाई बेरे सिना लोकता की लेजर मागी नेचुरल कैरेक्टर सिस्टम अदुग मागी वाइजी उस्मान प्रोवाइड तोरम मयामदो मदु लोइन मांगहले अदु मांगहन बदुगा कंपनी हमना मई सुंगन होनबदा नसागी मेकानिकली नेचुरल नतब मेकानिकली इसिंग इम्पाउंड तोरो थंबसे मसिना मांगहलिबा मसिना पीरिबा इंपैक्ट अदु येंगरगदी इथाई बेरे से लौथोकपा ताबने अदो नेचुरल कैरेक्टर ददी करी हाइगे हरगदा कंगदबा इसे मागी नेचुरल फेनोमेना ने इकंग थादा कंगदबा दि ngasai ओखोय ओजान सो हाइबिरी 55 स्क्वायर किलोमीटर हंदरेना मसिगी हंदजर अमगसु मतमदुद लेरंबा अखोगी सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स अदुगा एनवायरमेंटल फैक्टर दो आई नाहांसु डिस्कशन अमद पंजग्रबने इसिंग जे हंदगर कांदा थांगगा करांगसि तुरेंदोन इसिंग चेंदोरिना मतम द हंदगी मतम द मतमदुगी सेटलमेंट्स ह्यूमन पॉपुलेशन सिंग अदुगी मागी डोमेस्टिक
buffalo loibui khangde sangom gi khangde aduga correlate with koi gi kaino siga siren gi safu ka se to na system of economy ma build torga sustainable economy ma leram bado ngasai gi loktak ki kaino si mai sungno hono bada mangan gi badu na adu da nate masidai da khoina yam nungai 3D loktak sida khoi mayam se loi nei nei khoi oja hoina hana pioneer hoina masai su panbi kre 10 years and loktak to work to re hai ngasi bawda loktak ki area se khoi mayam di khana re siltation gi su khana re phumdi gi su khana re but there is no scientific accurate hoji bawda leibang ngam da se khoi gi laibak thibani lamdam asi gi khoi khuding mo ki su khoi gi soi bane lojani nge ba maram di khoi oja tombi hoina yam kana work to ring da ramsar gi list the san matam da oja hoi most probably koi kan oi birom ganen khali resource person oi birom ganen khali matam adu da ramsar convention da moi gi publication da piri ba loktak ki size 26,600 hectares in PA whereas oje koi oja Bhagaton hoi gi loktak protection act da piri sina 23,621 the hectare in PA why asida canary sikari gino kari gidong ta sumba koina yamna scientifically magi ecological process magi role asin nei na robotam da even the figure itself world recognized obuna ma local gi act na ma si yamna contradict to ma sima koi nungai jate ado oja ga sai koi oja tombi na panbi gi ba hana 762 leram badagi mai sungna no widong ta 768.5 the maintain to godam nai hardly difference of 6.5 meters in permanently ising si lehen bagi wane ba aduga wetland ama part ama magi natural character ado madu woita ragadi city koina artificial reservoir ama form to bune aduna lake ki character laitre wetland ki character laitre aduga koina masidagi phangumada resource ma amdo law in mangale maram aduna even the tangible and intangible heritage ma ambo koi masi mangai eba maram aduna ne mayamna Longthokro hai re ise kano thai bi se kan dren kan long laurai se tu gi oja Bhagaton maroi ihan han bada horen kano gi da oja Ranjan thambi ba sai gi ramsar gi record ab to LD gi record ta lokta ki pauk chau buda why so huge gap hai gi matang dum su thambi ta ai sai te hang janing ba se ithai bi re lokthok khra di lokta ki sing kangani hai ba sigi matang se swai si kari ofam thambi ning yana taseng mane pe oja oja to minso de khoi amung no hai bi ge adi ithai bi se lokthok khra ga di khoi hana naturally lejere mi pose masi di dum taseng ha ga di kang bai sim soi drem kari na da hana lejere mi lokta ki khoi gi magi lejere mi khoi gi volume of water je adi sa gi me capacity hai tare ko ana khoi na lokta ki bawl amane na lokjere mi ne tengut ko mane na lokjere mane ba adu hojik ti there are so many factors sa gi siltation la pa nga sa gi hai je mi am do adu factor me am de gi ching da khoi gi catchment da mangdha rei ba zooming to na khotna lai ba me am se de gi siltation jina maram oi ra ko saloness lake ki saloness am lei ra ba hai tare ko adu na hana meter manga taru 5 to 7 ji average the layer me lokta ki depth se adu hojik ti 2 to 3 average the lai duni 2 to 3 ji layer kusin maram jing sa gi na hai siltation dagi de atop factor me am dagi lake se saloness oi rak pane ba sina maram oi ra ga sa gi khoi ja to mine so habi gi ba sa gi hanadi sa gi naturally sa ithai bi se hang chading mamang de ching dagi lakpa monsoon da lakpa rain me keno ma ising me am se loina tungchel laga le ahen bedu tang chasa gi ne ba ahen ba posi tang chasa gi ne ba adu hojik ti hai ba posi saloness si le ra me na hek lakpa matam da di mafam khara da kongut kum ba khara khoi pukhi ma cham cha ma pit system hai da ko sugu ma se la ga le hau dui ne ba na kang ba si soidre ba ne ba adu na ai mo ta di sa gi khoi gi ase sa gi khoi yamung na so habi gi ba ma na sa gi hana lejeram ba resource ma yam mang se lei ba sa gi mo khoi gi company sina NSPC sina ma khoi gi da makta ni hai na sa gi sa ising je 762 kano sida hana lejeram do 760 ta leire water volume je stagnant or ga le hel ba ne ba tu na sa gi naturally lejeram wetland gi ma gi character su mang se le ba ne hai je ba tu sa gi mana ithai be se hojik si da lokthok gi ta ra ga di sa gi kang ba hai sim di soi dre aduga sai pitch system di soi la ane kine ha jani thai bi laktingi da commission tawdringi da sadringi da leiram phibam do masagi natural ba kano do kuina thugai ga lakramni na loktak ki hujik leiriba sai gi lubu ki sang se thengal e hujikti aduna karim kan da hoi mayam lawbudu support tawdi haibidi nate adubu
decommission se in case tawba natraga tawdaba se achauba long way debate ama aduga scientific masigi investigation ama changani natraga di karim kan hek lawthok khibna phane na kuisala nina hoji lawthok kan da lawthok ubudu kisu achauba impact am di factor am di mai ngodur habani so ida hoi yani lekin da ngasagi mayam so lauri ko adagi de dum khoi government khangde adagi ato ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ NGOs ꯑꯗꯒꯤ CBOs ꯃꯌꯥꯝꯁꯨ ꯂꯥꯎꯔꯤꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯦ ꯁꯤ ꯗꯤꯀꯃꯤꯁꯟ ꯇꯧꯔꯒꯗꯤ ꯐꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯇꯧꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯦ ꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯐꯦꯛꯇꯔ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯖꯈ꯭ꯔꯦꯀꯣ ꯃꯁꯤꯗ ꯑꯩꯅ ꯈꯟꯖꯕꯗꯤ ꯗꯤꯀꯃꯤꯁꯟ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯃꯍꯨꯠꯇ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯦ ꯂꯣꯛꯇꯥꯛ NHPCꯁꯦ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯦꯟꯗꯔꯁꯤ ꯂꯣꯏꯔꯕꯅꯦꯕ ꯃꯈꯣꯏꯒ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯏꯟꯅꯔꯤꯕ MOUꯁꯤ ꯂꯣꯏꯔꯕꯅꯦꯕ ꯂꯣꯏꯔꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯅ ꯄ꯭ꯔꯄꯣꯁ ꯇꯧꯅꯤꯡꯉꯤꯗꯤ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯁꯤꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯊꯥꯏ ꯕꯦꯔꯦꯖꯁꯦ ꯄꯥꯏꯁꯤꯜꯂꯕ ꯏꯊꯥꯏ ꯕꯦꯔꯦꯖꯁꯦ और नत्रगा करिगुम मोइना अखोइना गवर्नमेंट लौसलगा स्टेट की कंट्रोल थंबीबा तारगदी अदो ओरगदी अखोइना मसे कंट्रोल तौबदे हम लाइन थोकनेबा अदो अदरवाइज नत्रगना NHPC दा सेंट्रल गवर्नमेंट दगी कैनोमा अखोगी मोदे कहतारे अखोगी नोटिफिकेशन अमा थोलगा वाटर एलोकेशन पॉलिसी में स्टेट की वाटर एलोकेशन पॉलिसी में अखोइना मतम मतम दुगी गेट हांबीबा मतम दुगी ngसागी अखोइना फुमदी की कैरेक्टर मयाम सो ममांग सु नैनाग्रे आइदी फुमदी से लीन सीजन ड्रॉ डाउन तौरगा कैबुलम जाऊगी पाक चावरबा केनोसिम कंदुइने हाजरिबा मसिगी वाटर एलोकेशन पॉलिसी से ngसागी फॉरेस्ट ने IFCD ने अदगी NHPC ने मेन स्टेक होल्डर को अदगी लोकताक डेवलपमेंट अथॉरिटी ने मसि पुन्ना तौरकांददी अदे पावर ने जनरेशन यावरमिना को मसि तौरगा स्टेट की याम फजबा वाटर पॉलिसी खोगी अमा सेंबिरगदी मसि फजना कंट्रोल तौबो ngमगदरा हाइसे खाली इंस्टेड ऑफ डिकमिशनिंग ओके जाकरी हैवी Masai loktak si ithai sadringe 6 to 5 meters or 5 to natraga 6 meters ki depth le rambadu jik 2 natraga 3 meters average da lai re haibase masi ithai sina kari role loge se khoi siltation da ithai na kari role loge se hoi there are 38 rivulets and streams kaino dagi western dagi lakphusu yauri aduga main sediment and debris putharai di Manipur river system dagi nevo पुथरैब सेडिमेंट से चेंजगी गदबदा इथाई न थचलगा इथाई बेरेस ने थलगा लोकताक त डायरेक्टली सेडिमेंट सिंग से फ्लो इन तवे आई द लेनांग सिंग से लोकताक त हाजल हलेब सि खुदम आइबु उंगामेल खंगबिरंग गनी को उंगामेल सि मागी रोल सि करिनो हरगदि लोकताक की एक्सेस वाटर मुनसुल की एक्सेस वाटर से ड्रेन आउट तो गिनबले रंबा तुरे नेबो उंगामेल से हुजि इथाई बेरेस सारकांदे उंगामेल न ड्रेन आउट तो मुता ड्रेन इन तौसलेब with a lot of silt and siltation ne asi mona tener rak poi phum hanati chingthom bani hujikti pisal aduna ithai beres lak aduna kai doge da ithai beres hek lak padagidi loktak ki mechanism wangkhat jaba even phum bhawba ngami singna phumlen thang lenthala matung da kunginong isau lakkan sida thadukri ne ithai beres sadringi da Manipur river se da thadoga chinwin da tajagri ne अदो अदवाई तौदना लेनांग से पुथरक लेनांग सिंग से पात मतम खरा हाजल अमगसु मधु अमुक ड्रेन आउट तौगी बने अदो मधुगी मेकानिज्म तो कंप्लीटली पैरालाइज तो हली सिदी इथाई बेरेस नहीं हाइब से कोई खंग बसुम गने अंकल ओजा तो बे आइना लाक्सनिंग बसे मरोइना हुजिक से हुजिकी से ओजा तामो भगतोन थंबीबा इथाई बेरेस पूरा डिकमिशन तौबगी महुत्ता वाटर लेवल से कंट्रोल तौबा मतम मतम की मतुंगिना अपाम लेवल दु मतुंगिना गैस सिंग से हांगबगी फिबम सिदा यान हाना पुरकपना हेना साफगनी हाइबस करी मोट थंबिनी आई दी मसिना अचुम कैनो ओइने हेना होजिकती डिकमिशन हेड तौबदा मदुगी एनवायरमेंटल इंपैक्ट मियामना अमुक लाकदोरिदो मदुने हेना डेंजरस वेटलैंड मंगकपगी अचौब क्राइसिस हम थोलाने मणिपुर की होल कैनो से क्लाइमेटिक चेंज लोइन लानी सुमा अदुना मसीदी हुजिंगमक्ति मसी थुगाइबगी मुहुत्ता अखोई मसी रेगुलेट तौननबा अदुगा लोइनना कोसी करमाइन तौने वाटर वॉल्यूम से सुम अखोंगाइ हुजिगे 768.5 ता लेइबसे सिफाव इसिंग फंग ओइदोरि इसिंग जे वांग वांखल कदोरि मसी मदुना मसीगी चपचाब कोसदि अचौबा अखोइगे फैक्टर दि अनि खकनी अमा यूट्रोफिकेशन हाइबदुमगा अदगी मसी बायोलॉजिकल सिस्टम नि अदगी सिल्टेशन सिगा सिल्टेशन सि थिंगना क्वाइटि चाव सिल्टेशन सिने मु सिल्टेशन सिदि
ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯇꯨꯔꯦꯟ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ RK ꯇꯥꯛꯄꯤꯈꯤꯕ ꯑꯣꯖꯥ ꯔꯟꯖꯟꯅ ꯇꯥꯛꯄꯤꯈ꯭ꯔꯤꯁꯦ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧ 68 ꯀꯩꯅꯣꯗ 38 ꯗ꯭ꯔꯦꯟꯁꯤꯗꯒꯤ ꯇꯨꯔꯦꯟ ꯃꯆꯥ ꯃꯆꯥ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯤꯝ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯗꯒꯤ ꯄꯨꯊꯔꯛꯏꯕ ꯁꯤꯜꯠ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯅꯣꯡꯃꯗ ꯄꯨꯊꯔꯛꯏꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯃꯁꯤꯃꯅꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯌꯨꯇ꯭ꯔꯣꯐꯤꯀꯦꯁꯟ ꯍꯥꯏꯁꯤꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯄꯥꯝꯕꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯐꯨꯝ ꯃꯌꯥꯝꯒ ꯆꯣꯡꯈꯠꯂꯛꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯔꯦꯄꯤꯠ ꯔꯦꯠꯅꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯁ꯭ꯄꯤꯠ ꯌꯥꯝ ꯋꯥꯡꯉꯕ ꯔꯦꯠꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯗ ꯐꯨꯝ ꯍꯥꯏꯒꯠꯂꯛꯄ ꯃꯁꯤ ꯀꯔꯤꯅ ꯅꯣꯏꯗ ꯅ꯭ꯌꯨꯇ꯭ꯔꯤꯌꯦꯟꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯋꯥꯡꯉꯛꯄ ꯅ꯭ꯌꯨꯇ꯭ꯔꯤꯌꯦꯟ ꯋꯥꯡꯉꯛꯄꯅꯤꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯄꯥꯝꯕꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯅ ꯉꯁꯤ ꯁꯦꯡꯗꯣꯛꯏ ꯃꯊꯪ ꯊꯥꯗ ꯍꯦꯛꯇ ꯀꯣꯚꯔ ꯇꯧꯅꯤ ꯍꯦꯛꯇ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝꯁꯤ ꯃꯗꯨꯅ ꯑꯃꯨꯛꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯦꯇꯜ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯗꯨ ꯊꯥꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯥꯛꯀꯗꯣꯔꯤꯅꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯋꯥꯡꯈꯠꯂꯛꯀꯗꯣꯔꯤꯅꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯁꯤꯜꯇꯦꯁꯟ ꯃꯌꯥꯝꯗꯨꯅ ꯄꯨꯔꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯣꯡꯃꯗ ꯄꯨꯊꯔꯛꯏꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯃꯁꯤꯒ ꯂꯩꯄꯥꯛ ꯀꯩꯅꯣ ꯊꯦꯡꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯀꯣꯖ ꯑꯁꯤ ꯃꯁꯤꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯌꯨꯇ꯭ꯔꯣꯐꯤꯀꯦꯁꯟꯁꯤꯒ ꯁꯤꯜꯇꯦꯁꯟꯁꯤꯒ ꯑꯗꯩ ꯁꯤꯜꯇꯦꯁꯟꯁꯤꯗꯤ ꯀꯔꯝꯍꯥꯏꯅ ꯊꯤꯡꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯤꯜꯇꯦꯁꯟꯁꯤꯗ ꯑꯩꯗꯤ catchment area treatmentꯁꯤꯅ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯏꯝꯄꯣꯔꯇꯦꯟ ꯑꯣꯏꯅꯦꯕ catchment areaꯗꯗꯤ ꯎ ꯌꯥꯟꯊꯠꯂꯛꯑꯦ ꯐꯣꯔꯦꯁꯅ ꯑꯗꯩꯗꯤ ꯂꯣꯏꯅ ꯆꯦꯟꯊꯔꯛꯑꯦ ꯐꯣꯔꯦꯁꯀꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯣꯔꯦꯁꯀꯤ ꯃꯗꯨꯅ ꯁꯤꯜꯁꯤ ꯆꯥꯡ ꯌꯥꯝꯋꯥꯡ ꯂꯥꯛꯈ꯭ꯔꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗꯒꯤ ꯃ꯭ꯌꯨꯅꯤꯁꯤꯄꯥꯜ ꯋꯦꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯊꯔꯛꯏꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯃꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯤꯝ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛ ꯃꯁꯤꯗ ꯆꯨꯝꯊꯔꯛꯏꯕ ꯄꯨꯊꯔꯛꯏꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯊꯦꯡꯒꯠꯂꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯑꯃꯣꯠ ꯑꯀꯥꯏ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯤꯁꯨ ꯇꯨꯔꯦꯟꯗ ꯊꯥꯗꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯇꯨꯔꯦꯟꯗ ꯄꯨꯊꯔꯀꯥꯟꯗ ꯂꯣꯛꯇꯥꯛꯇ ꯄꯨꯔꯛꯅꯕ ꯊꯦꯡꯒꯠꯍꯟꯅꯕꯒꯤ ꯃꯆꯥꯛ ꯑꯃꯁꯨ ꯔꯣꯜ ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯧꯔꯤ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯔꯟꯖꯟ ꯑꯩꯅ ꯂꯥꯛꯆꯅꯤꯡꯕꯁꯦ ꯑꯣꯖꯥ ꯔꯟꯖꯟꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯑꯍꯥꯟꯕꯒꯤ ꯃꯣꯠꯇ ꯏꯊꯥꯏ ꯕꯦꯔꯦꯖꯁꯦ ꯑꯣꯜ ꯑꯣꯐ ꯁꯗꯟ ꯗꯤꯀꯃꯤꯁꯟ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯃꯍꯨꯠꯇ ꯂꯦꯚꯦꯜ ꯑꯃ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣल ꯇꯧꯔꯒ ꯏꯚꯟ ꯇꯦꯅꯔꯁꯨ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯛꯄꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯃꯁꯨ ꯂꯥꯛꯏ ꯑꯣꯖꯥ ꯕꯒꯇꯣꯟ ꯇꯥꯃꯣ ꯊꯝꯕꯤꯈꯤꯕꯗ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯔꯗꯤ ꯃꯇꯝꯗꯨꯒꯤ ꯆꯥꯅꯕ ꯒꯦꯠ ꯍꯥꯡꯗꯅ ꯈꯣꯠꯇꯅ ꯂꯦꯚꯦꯜ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣल ꯇꯧꯕꯗꯨꯃꯗꯤ ꯑꯩꯅ ꯈꯟꯕꯗ ꯑꯗꯨꯋꯥꯏꯗꯨ ꯈꯔ ꯍꯥꯟꯅ ꯇꯧꯕꯅ ꯐꯒꯗꯧ ꯃꯥꯜꯂꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯑꯗꯨꯋꯥꯏꯒꯤ ꯃꯣꯠꯇꯨꯃ ꯑꯦꯟ ꯄ꯭ꯂꯁ ꯁꯤꯜꯇꯦꯁꯟꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡ ꯑꯣꯏꯔꯒꯗꯤ ꯏꯊꯥꯏ ꯕꯦꯔꯦꯖ ꯈꯛꯇꯅ ꯃꯦꯟ ꯀꯣꯁ ꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯃꯍꯨꯠꯇ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯀꯦꯁꯃꯦꯟ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯁꯤꯡꯗ ꯃꯥꯁ ꯗꯤꯐꯣꯔꯦꯁꯇꯦꯁꯟꯁꯤꯁꯨ ꯔꯣꯜ ꯑꯆꯧꯕ ꯔꯣꯜ ꯑꯃ ꯂꯧꯏ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯒꯤ ꯑꯅꯤꯁꯤ ꯊꯝꯕꯤꯕ ꯇꯥꯏ ꯑꯣꯖꯥ catchment area deforestation tꯧꯕꯁꯤ one of the factors asi chume adubu aigi motadi phana yamna debris natraga silt mayam do deforestation tꯧde chentherakpado ngasai gi lake tu gi mechanism du leiringai dadi natural mechanism du leiringai dadi chenjalambado amuk ikang thada nongju tha loirka amuk mathanda drain out tawriyeba madaida ayamba puthayeba aduna masi ꯊꯤꯡꯖꯜꯂꯝꯅꯤꯅ ꯁꯨꯝ ꯆꯦꯟꯁꯤꯟꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯑꯃꯨꯛꯁꯨ ꯉꯁꯥꯏ 38 ꯗꯥꯏꯔꯦꯛꯠꯂꯤ ꯐ꯭ꯂꯣ ꯏꯟ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯤꯝ ꯔꯦꯚꯨꯂꯦꯠꯁꯤꯡꯗꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝꯗꯨꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯄꯨꯁꯜꯂꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯝꯃꯦꯕ ꯗ꯭ꯔꯦꯟ ꯑꯥꯎꯠ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯦꯕ ꯍꯣꯏ LDAꯅ ꯄꯩꯁꯥ ꯌꯥꯝ ꯆꯪꯅ ꯗ꯭ꯔꯦꯖꯤꯡ ꯃꯦꯆꯤꯟ ꯇꯧꯗꯅ ꯈꯣꯠꯇꯅ ꯀꯣꯠꯇꯅ ꯍꯣꯠꯅꯔꯒꯁꯨ ꯃꯗꯨ ꯀꯩꯁꯨ ꯉꯝꯃꯔꯣꯏꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯉꯁꯥꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯣꯖꯥ ꯇꯣꯝꯕꯤꯅꯁꯨ ꯌꯨꯇ꯭ꯔꯣꯐꯤꯀꯦꯁꯟꯒꯤ ꯄꯟꯕꯤꯔꯤꯑꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯨꯝꯃꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄꯥꯠꯀꯤ ꯑꯀꯣꯏꯕꯗ ꯄꯦꯔꯤꯐꯦꯔꯤꯌꯦꯜ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁꯦꯇꯜꯃꯦꯟꯠ ꯑꯦꯟ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯀꯜꯆꯔꯦꯜ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯆꯥꯊꯣꯛ ꯍꯦꯟꯒꯠꯅꯕꯒꯤ ꯄꯨꯊꯣꯛꯂꯛꯏꯕ ꯀꯦꯃꯤꯀꯦꯜ ꯐꯔꯇꯤꯂꯥꯏꯖꯔꯒꯤꯔ ꯌꯨꯔꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯄꯦꯁꯇꯤꯁꯥꯏꯗꯀꯤ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯁꯦ ꯍꯥꯏꯗ꯭ꯔꯣꯂꯤꯛ ꯁꯥꯏꯀꯜꯁꯤꯗ ꯗ꯭ꯔꯦꯟ ꯏꯟ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯂꯣꯛꯇꯥꯛꯇ ꯂꯣꯏ ꯆꯪꯉꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯔꯦꯠ ꯑꯣꯐ ꯌꯨꯇ꯭ꯔꯤꯐꯤꯀꯦꯁꯟ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯤꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯑꯣꯟꯂꯤ ꯂꯣꯛꯇꯥꯛꯁꯤꯗ ꯋꯥꯟ ꯋꯦꯗ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯁꯦ ꯂꯣꯏꯅ ꯐ꯭ꯂꯣ ꯏꯟ ꯇꯧꯔꯛꯑꯦꯕ ꯑꯗꯣ ꯏꯟ ꯑꯦꯟ ꯑꯥꯎꯠ ꯐ꯭ꯂꯣ ꯇꯧꯍꯜꯂꯝꯃꯒꯗꯤ ꯑꯦꯠꯂꯤꯁ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯋꯥꯇꯔ ꯁꯥꯔꯀꯨꯂꯦꯁꯟꯗꯨ ꯂꯩꯔꯝꯃꯒꯗꯤ ꯌꯨꯇ꯭ꯔꯤꯐꯤꯀꯦꯁꯟꯒꯤ ꯔꯦꯠꯁꯨ ꯍꯟꯊꯒꯅꯤ ꯐꯨꯝꯒꯤ ꯔꯦꯠꯁꯨ ꯍꯟꯊꯒꯅꯦꯕ ꯑꯦꯁ ꯐꯣꯔ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯏꯟ 1945-46ꯗ ꯅꯦꯁꯅꯦल ꯖꯣꯒ꯭ꯔꯥꯐꯤꯅ ꯑꯗ ꯂꯧꯕ ꯂꯣꯛꯇꯥꯛꯀꯤ ꯄꯤꯛꯆꯔꯗꯨ ꯌꯦꯡꯕꯤꯔꯒꯗꯤ ꯋꯥꯇꯔ ꯚꯣꯂꯨꯝꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯄꯥꯛꯏ ꯄ꯭ꯂꯁ ꯗꯦꯔ ꯋꯥꯁ ꯅꯣ ꯐꯨꯝ ꯑꯃꯐꯥꯎꯁꯨ ꯂꯩꯇꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯌꯥꯝ ꯌꯦꯡꯕꯤꯕ ꯌꯥꯅꯤ ꯅꯦꯁꯅꯦल ꯖꯣꯒ꯭ꯔꯥꯐꯤꯛꯀꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤ 1944-45ꯀꯤꯏꯗꯤꯁꯟꯗ ꯐꯖꯅ ꯌꯥꯎꯔꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕꯅꯦꯕ ꯁꯤ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯉꯁꯥꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯚꯒꯇꯣꯅꯁꯨ ꯍꯥꯏꯕꯤꯈꯤꯕ ꯑꯗꯩ ꯑꯣꯖꯥꯅꯁꯨ ꯁꯖꯦꯁꯟ ꯇꯧꯕꯤꯔꯤꯕ ꯑꯦꯅꯤꯋꯦꯔ ꯏꯟ ꯑꯦꯗꯚꯥꯟꯁ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯤꯗ USAꯒꯤ ꯍꯥꯏꯒꯦꯔꯥ ꯀꯔꯤꯒꯤ ꯍꯥꯏꯒꯦꯒꯦ ꯃꯁꯤꯗ ꯗꯥꯝ ꯑꯃ ꯗꯤꯀꯃꯤꯁꯟ ꯇꯧꯕꯁꯦ ꯍꯦꯛꯇ ꯈꯨꯗꯛꯇ ꯗꯤꯀꯃꯤꯁꯟ ꯇꯧꯗꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯗꯤꯀꯃꯤꯁꯟꯁꯤ ꯏꯟ ꯄ꯭ꯔꯤꯟꯁꯤꯄꯜ ꯌꯥꯕ ꯑꯣꯏꯔꯒꯗꯤ ꯃꯁꯤ ꯁ꯭ꯇꯗꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯆꯪꯉꯤꯑꯕ ꯁ꯭ꯇꯗꯤ ꯑꯃ ꯇꯧꯔꯒ ꯀꯗꯥꯏ ꯐꯥꯎꯕꯅ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯑꯦꯗꯚꯔꯁ ꯏꯐꯦꯛ ꯂꯥꯛꯀꯅꯤ ꯀꯗꯥꯏ ꯐꯥꯎꯗꯅ ꯀꯗꯥꯏ ꯐꯥꯎꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯗꯤꯀꯃꯤꯁꯟꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯦꯁꯁꯤ ꯇꯧꯒꯗꯒꯦ ꯏꯁ ꯑꯦ ꯂꯣꯡ ꯇꯥꯔꯝ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯦꯁꯅꯦꯕ ꯁꯤꯁꯨ ꯍꯥꯟꯅꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯦꯁꯇꯨꯗ ꯍꯟꯖꯟꯅꯛꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯤꯉꯩꯗ ꯗꯤꯀꯃꯤꯁꯟ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯤꯉꯩꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯣꯡ ꯇꯥꯔꯝ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯦꯁ ꯑꯃ ꯑꯦꯅꯥꯂꯥꯏꯁꯤꯁ ꯑꯦꯟ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯦꯁ ꯔꯤꯁꯔꯁ ꯇꯧꯕ ꯑꯃ ꯆꯪꯉꯤ
अदुगा लोइना अखोई भगतोन साइ पनगिबा वाटर एलोकेशन है तो हुजिक याम चावबा इशू नि वाटर बजेटिंग तौगदबनी अखोई चुरैब नोंगसिगा अखोई लेजरिबा वेटलैंड कयानो रिवर न पुरिबना कयानो सिगी वाटर मैम से अखोई एग्रीकल्चर द कैम सिनदोरी ड्रिंकिंग वाटर द कैम पिदोरी नत्रगा लोकताक प्रोजेक्ट न कया वाटर करी हाइड्रो इलेक्ट्रिक न अखोई वाटर क्या पिदोरी से मसी बजेटिंग तौबमा चंगी तौरबा मदु वाटर पॉलिसी द लाकने ओजा भगतोन साइबिग्रे मदु अखोई एप्रिशिएट तौई लोइना होय डिकमिशन तौबायना खुदक देता थोंग हांग थुगायरगा तौबुदु नते अदो अखोई मणिपुर की प्रजा अमोइना अदुगा ngami amasung lomi simi singi apam badu yengagadi kanagumba NSPC gi civil engineer naga de harakani ising chauri sidi manipur turen dredging tawdabanani na harakane ba ado akhoi haina dredging tawdring gi dredging gi wafum ji prokting da lake ki magi physiological organical leiriba mechanism si hana study to view sineba tawrakan da kamhain tawi si khang kan da di nong surakan da ising se कईदोबी इम्फाल चावरीनो नत्रगा वैली एरिया कईदोबी चावरीनो नत्रगा तम तमना लोकताक की पेरिफेरल एरिया इसिंग थुमगलईसी करिगिनो इसे मसी खंगबा म चंगेबा अदुना होय सी सिल्टेशन सी चेक तोबो जान सो कैचमेंट एरिया है हुजे कुई कुई दबिदा मरुएना इम्फा मणिपुर रिवर की मेन ट्रिब्यूटरीज खरा खुदमोना इरिल ने अदुगा इम्फाल तुरेल ने सिदी फॉरेस्ट की मखादा अखोगी जर्मन की प्रोजेक्ट riverine ecological development ama tawdori masina su phanayamna save tawnen khali khudamoina da riverine ecology sima pungmena turen gi bank ki na geta at least 10 meters asi uyok tawba u thaba aduga dugumbai porsu lai masi punamaksi hoi koi in due course proper planning proper research torakanda safety tawbu ngomgada ba malen khale ताऊ भगतोन कनोकी उजकी मतंग की ओजा लगते के ओजादा ताऊ मरुइना ओजा साइकी ओजा रंजन थंबिरकिबा एलडी ने सुकन दी होटनरी अदुबु लोकताक की सेल्टिशन थेंगलकपगी चांग हंथन बसिसु अचौब बिग चैलेंज नि करिम कान दा इवन इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हाइवे फिल्म दुने कई थंबिनी सुमी कनेदा सुक चावग्रबा कोई पार्ट से कोने ड्रेजिंग तौरगा सिल्टेशन जे हंदहनगनी हाइवेगी वफम दुदी लानगद्रा नि खली अदुना अखोइना तौजरीबसिदी ड्रेजिंग मशीन लेरगा अखोइना तौरसिदी ngसाइगी मरु ओइबा अखोइगी रिवर माउथसिंग हाइतारेको ngसाइगी लेक सिदि तारेबा अखोइ से फॉर एग्जांपल नंबुल रिवर इज वन ऑफ द क्रिटिकल केनोनेबा दगी थोंजावरक्तगी तारेबा सिल्टेशन मयाम से मसी खर मखै अखोइना सेव तौनबा दि डायरेक्ट कैचमेंट निको लोकताकी डायरेक्ट वेस्टर्न सिदैदा से अवांग लमदगी नंबुल तुरे लाय दे नंबुल तुरे लेरी दगी थोंजावरक तुरे दगी निंथौखों तुरे सिगुम्बा रिवर माउथसिंग जे यदि लेक का थंगनबसिंग सिने अखोइना हाजिल्लगा लेबा सिल्ट मैम से लौथोकनबनेबा अनंब तौरिसे अदुगा मरुइना अखोइ पेरिफेरल द लेबा अखोइगी लेक की पेरिफेरी सिदने अखोइना अनंब ड्रेजिंग तौबसे अदुना ngसाइगी ओजानासु हाइबिगिबा ओजानासु हाइबिगिबा ngसाइगी मसागी नेचुरल लेजरमबा यदि इनफ्लो दि लाबा अदु आउटफ्लो लेतबसे मसिदनेबा अखोइ याम सोइरिसे अदुना हानेगी नेचुरल रेजिम द लोकताक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट लेट्रिंग द लेजरम फिबमदो अदु लेरगदि मदु यदि इनफ्लो दि लाए आउटफ्लो दु लेतबना तुंगजलगा लेबसे अखोइना खर मखैदि सेव तौनबाना अखोइना ड्रेजिंग दि तौजबे वानी मसिमंगना लोइनम कनगनी हाबिदुगी कनो दि मीन्स दि लेते हाजरि ओके ओके ओजा कई थंबिनि मनो अखोइगी सिल्टेशन सिगी थेंगनबसि ngसाइगी फॉरेस्ट योगदे नतन ngसाइगी कनो मयाम सुसु मपानदगी तुरेनदगी थादरिबा करी करी मयाम से मसिमसु यामन कंट्रोल तव दरकार ओइ मसे से म्युनिसिपल वेस्ट इवन अखोइगी प्लास्टिक न का तौरइबा प्रॉब्लम से याम चाव प्रॉब्लम नि हुजिक प्लास्टिक न तौरिसे प्लास्टिक की लेवल का से याम वांगखरे तुरेन मचिन मचिन सिदे अदगी यूट्रोफिकेशन ले सिल्टेशन सिदगी अमुसु मयाम सिना अमु चिंगदगी इंधब ग्रुप अमसु यावरिये अखोइगी सिस्टम चिंग से अकोइबसिदगी ने एंक्रोचमेंट तव हाइटार मसे योपगी कइनोने मसिदा मु फुमदी पुखरी चही खुदिंगी पुखरी से जाम जामरों हेंगल एसुमा अदे पुखरी म्याम मदुरा मदैदी अदुम मदु मु चिंगदगी लेबजेल मांगनो फुंजिंग्रदम ने मो एंक्रोचमेंट ने तसेंबो हुजिक मोरफोमेट्री थगोइना थेलसनु फुल्लसनु थादरकपदि नतबा दुगा सर्वाइवल की गनुदा पाइखलकपा थबकसिंग मरम ओरकांदा थेंगतनबगी मसा आमदि दुम ओइ हेबनि सम युम सि हेंगल इयबो अदगी कइनो सिदे मोइ पता पाइरे हेक्ता हाइ हेक्ता पता सिसु मु अखोइगी
चाही खरगी चाही तारा मंगा मुकी ममांगदा अखोई अमु मसिगी एनईसीना कनो रिव्यू तौहाइना तौदा पता सिंगी कच्चा पता ngaptene ade aine revenue secretary da revenue commissioner da hamganda record tadi amata leite hena somdeni aduga map asomdedi kaccha pata de haiba endorsed tawri kangbu se akoina hangbada moi kaccha leire pata paire ta haiba masi masu adegi eutrophication haiba achowo kano asiman lake ki dying of lake adugi symptom achowani masi adu masina karamai nutrient hingalakuna ni nutrient singna basinga sai akhoi Dr. Ranjan haibigiba akhoi manuring ga kari ka maya manure ka thadar ibu yam sina muk hingal adagi mu akhoi ge loktak state thadar iba waste myam municipal waste hai si masti har yam nau hre hekta har myam si paithal lakum yam sina akhoi eutrophication ni chang si hingal lakpagi achowa phet yam ka hen mani akhoi keno ge loktak eutrophication seri aduna eutrophication ga siltation ga ani sini achowa loktak thengal lakpagi problem se adegi dredging machine hai duma madu ma effective oidre kanadre madu akhoi tested su oire aduga madu kan su kanaroi madu chuk chawa 288 square kilometer gi keno sista mangasi dredging machine walk to usti keno de kilometer chani khakteni meter chani khakteni jari loktak mapanda aduna machine effective su oi da wa amane aduna dredging machine kanadre masi effective oi jai wafom sima aina horen tawo Bhagaton thamite to udu break ki batung ta thamite commercial break amagi batung de impact news gi manung di yengbi de punam ki famda thuna putuna laksage impact news mi yeng ta dun lebiu break ki matung de yengbi de punam ko amko de taram nok sari Tombi Bhagaton somdana LDA na kana dredging machine thadana loktak si kotna kan di tawri adu oja to min thambire se dredging machine je outdated were masi kanadri ai hom ni hana da masim tang han cheng tok biram tai taw loktak development authority nang sagi dredging machine se 1991 swai degi deploy to bohorapani back in 1991 ko adu degi na 2000 swai bhause yam phajana khoi dredging tawjarami adi kanadabdi nate hajariba adi say for example nambun turen si akhoi gi habi yangoi karong ane leiriba mafam se masi akhoi loktak rom degi na akhoi se 7-8 kilometers se akhoi upstream rom akhoi dredging tawgrabne ba hanadi masi hardly meter ama makhai mutang pa ame ba hojikti meter tam ngam pa aga hojik si am phajana flow leirabne ba masi siltation mayam adagi magi debris mayam de sewage mayam loi phunjalaga leirabne ba masi ma akhoi 1994 5 ta akhoi loisin ge ba ko number 2 da khoi khodak turen khodak ichilena khodak ichil dagi na khoi part phau da khoi sai Manipur river dagi na back flow water ade ahen be sing loktak dagi chatki gede ba khoi channel am leba khodak channel lena ko masi su hardly 10 around 9-10 kilometers gu mane masi su khoi na 94-95 sa dredging do ge masi na kana hali se kamai kana nge da sai silted doraga fajana leirama ba sai pose adagi di haidi already siltation je yam ghajani khodak tu leirami je ko khodak ne adagi ngasai gi nambul river se akhoi na masi mai pamna khoi 92 3 sai degi 94 5 sai to ke present to jagi hai ba sim yam fruitful logi then another thing khoi hojik leiriba sendra lambi je mamang idi masi 91 se da khoi matam bi khoi gi paung koire na masi matam bi MLA barami ai na khoi assistant engineer obe matam ne hajare ba 92 3 da khoi na dredging to ga ngasai gi lambi je hojik leiro 4 lane je 4 lane khoi dredging to sengot ki lambi ne PW ne sema na te masi lambi je akhoi na dredging to ga sema matung da masi lot of encroachers mayam leirami madu mu thugai ra kana hojikti 4 lane 8 lane bo oi ba yara ba mafam ne hajare ba masi su kana ba khallam ne ha ba di kana dabdi na te hajare ba asagi dredging duna lake tagi dredging to ga lakhol lebak tu na material duna asagi semje gi lambi ne ba number 2 number 3 number 4 da peripheral area da ning thau khong phubala asai se loina low lying area waraga ngasagi loina khagi monsoon loina thumjil laga leba mafam ne ba du hai mafam jing khoi na dredging to ga peripheral dredging je khagi phubala da ning thau khong je khoi tau gre hai ba tau bisi kamai to ga khagi channel lam khoi ne khoi chale si only 30 meters khata ne ba chale si 30 meters ina ngasagi low lying area se loina fill up to matam da ngasagi leirami ba han low uba ya da na leirami mafam jing je moi masa gi mi sing low u je reclaim to ja khram ne bisi kana de bidi na te hai jari ba du sa khoi oja to mina hai bi gi ba sukan kana de hai bi na te bisi kana ba jam phanghi khoi ne lai gi ba mi chin du na
तौग्रीबा आउटपुट सिंगदो मदुगा यंगनरगदी से आइदि 50% हेन कानाब्रा हैन खल्लेबको आइदि सगी खोगी कंपैरेटिवली यंगम मतमदा अदुगा मसिनसु अमरमदा कमाइना एंक्रोचर सिंगदा कमाइन कनगायदा लेकी पेरिफेरी द कोना ड्रेजिंग तो मतमदा लेकी एरिया से सिबाउनिको सिदगी हेंजनबा यारो हाइबगी पोर मसु मसिना सगी प्रिवेंट तो हाइजरिबा अदु नाइन एंक्रोचर की मतंग दे खितंग लाक्सगे ngasai ओजा तो मिनु जाबिगिबा सगी हौजिकसी लोकताक की सगी कनो दु लाक्सगे को लोकताक की एरिया सी एज पर एक 236.21 स्क्वायर किलोमीटर ने अदुबु ngasai हाना लेजरमी बा 266 खोगी स्क्वायर किलोमीटर लेमना कमाइ तोना लेरमी नोना ngasai खो ओजारन हाइबिगिबदो मसी अखोइना एक सी सेम मतम 2006 तने बखोइ एक से सेम जगिसि 2006 की 25 अप्रैल से नोटिफिकेशन थे थोगा सेंग यूजर 236.21 स्क्वायर किलोमीटर लेरिबगी मरमदी करेनादा मतमसिदे अखोइना फुली साइंटिफिकली अखोइना सर्वे चटलब मतमदा ngasai वाटर स्प्रेड एरिया से एदि लोकताक प्रोजेक्ट ना थमीबा 768.5 त अखोइना लौरगा मसी एक ता हापसन जगिबनेबा आइदि यामना भास ओइना अखोइना चटपा ngamdragasu ngasai matamduda ngasai lejaramiba khoi वाटर स्प्रेड एरिया दो 236.21 as per 768.5 mean sea level से मसे बेस तरो लौगी बनेबा अदुना होय हाना जो हारे मिसे not more than 266 स्क्वायर किलोमीटर नते हाइजरिबा 384 स्क्वायर किलोमीटर लेरमी हाय अदे कोई पाइ पुसिंग हरतक लोकताक से कयमता तौदिंग मतमदा अदुबु मतम की साइंटिफिकली सगी एनएसपीसी लाकपा अदगी मखोइना सगी मखोगी वाटर रिजर्वर ओइना लेबा मतमसिदा Ithai da na moi hauji lo 769.5 ni jo loktak ta na moi na ji maintain to 768.5 se masi ta khoina base lo je gi bane ba sim tang nei reason to sing thank you dai lak sei go ja ai handak keno ne ja handak che matam lo shalaka da wa do horen ngai khoina viewer da thamjagi ba confusion maru na chamam na bu clear to we ofom thamjagi bini na adom da mai onjun jarake or handak ki question se panelist ahum moki common question oina thamjagi adu ko to go jar dai hojrage go ja hujik se maru na Ithai village lakre adagi hanagi leramba 6 around meter ki depth to around 2-3 meter average handagre sam nara kan siltation khangde siltation chu achu maram amne atopo maram mayam so et torongani roll dorongani इनके decommission से हजिक पुतक त तरोगदी कंगिबे वफम सु थोली थोक तब दिनते अदुबु लोक इथाई बिरि से सुम लेरगसु माइ थेंगर पैसा के सुम हेगल अकांदा मांगी फिमदी ओइदवरसिने ओदान मसी ये सुमे हजिक हाइब्रिड दो इथाई बेरे से सुम थमगा सिंगदे पुथरको डेब्रिज मैम से सिल्ट मैम सुम चेंजल लगदी मसाना ऑटोमेटिकली लोकताक से थेन बसुम हेंगल अनि प्लस इसिंग चाउ सु दुम हेलनी अदुना ड्रेजिंग सी होय टेम्पररी मेजर हाय तारे अदु शॉर्ट टर्म करे हांगनी ट्रीटमेंट होयना तौबसे सी अदुबदी हुजिकी लेदिबा सिचुएशन सिना क्रिएट तौबने अदु साइगी ड्रेजिंग तौबगी कंडीशन अमा लाहली से मसी करीना नो हाइबसे इथाई बेरेज ना नेबो साइ खोडक टेंगथोक पिरे को देन यांगोय मसा टेंगथोक पिरे ड्रेजिंग तौरी से अमुक अखोई इचम चंबा मणिपुरी अमोइना इन फील तौजबदि ड्रेजिंग तौरी से लोकताक हिंगनबरा नत्रगा लोकताक एनएसपीसी गी मई सुबे यानो इसिंग पीननबगी ड्रेजिंग तौबरा नत्रगा लोकताक की इकोलॉजी से मसे हानगी मोंगदुदा हलकनबगी तौरीरा सिदने अखोइना इथाई बेरेज लौथो ड्रेजिंग तौबो दरकार होइते लोकताक प्रोजेक्ट की मई दरकार होइते अदुबो अखोइ भागतोन याम फजब सजेशन अमा साइ पिबिदो अदुजे अखोइ सु पामजै मरमदि ताम लोइरे हारमनिना कनो से स्टेट आइना बिरोब नत्रगदि होजे एवरी अखोइगी एक्सेस रेंज सि तारकांदा इथाई बेरेज हांगबियो हाइसे एनएसपीसी दा हाइमतंदा सेंट्रल की हेड ऑफिस तगी अयाबा यावदि हांगमदे गायना त मुक्तन लैथोकियो अदु अखोइ स्टेट ना पाइजरदि एनी टाइम इसिंग चाव थोकदोरे हरदे एक्सेस वाटर द कोई ड्रेनिंग आउट तौबे हुजिकति लाइबक थीरी दि अमुक कैदोगे दा इसिंग जि लोइना ओवर फ्लडेड और कांद इथाई बेरेज हांगु मतम दि ngasai sakpina पुश बैक तोर को इसिंग दुना ngasai लोकताक ते इंदर को इसिंग चत्रे अदुदि हुजिक एनएसपीसी ना हाइरानेबा इथाई बेरेज हांगसु इसिंग चत्रे हारकने कलाई सतोरि ओमि ngasai gi sakpi gi opposite तगी फुगलैबे इसिंग जि लाक्त्रिगे इलौगदबदो इसिंग अचौब इनोट अमा लाकांद थुंजल हलकांद अदुद इसिंग थाजल कानासु चेलरोयब अदुना मसे ताम लोइग्रे हारमनिना इट शुड बी आउन बाय द स्टेट द पीपल ने शुड डिमांड तोबो तारे अदुगा इथाई बेरे से दरकार ओइब्रो ओइदब्रा हाइबसिदि आइखोइ द आउन तोरकांद कोइ साइंटिफिकली स्टडी तोरकांद मदु
decommission tong tar so scientific approach mayam am changi dana जब भी उजिक से मरोइना कनोने साइकी इथाई बेरे से करों बलोक तो खरगदी लोकता कंगनी है बे ऑफम ने उजिक ले फिल्म स्टार तो इथाई बेरे से सुम ले रगदी थेंगल लकपदी नोंग नोंगी सुम हेंगल ए अदो इदि लोकता अदुम मांग बि फिल्म दि इमांग दि दुम मांगी अब मैकेनिम त कई कई ऑफम थम्बिनिंग ꯈꯣꯏꯒꯤꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯇꯧꯍꯧꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯐꯤꯕꯝꯁꯤꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯖꯤꯜꯂꯛꯇꯅꯕꯗꯣ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯍꯣꯠꯅꯕ ꯑꯗꯨꯗꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯑꯣꯏꯔꯤꯁꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯉꯁꯥꯏ ꯑꯩꯅ ꯗ꯭ꯔꯦꯖꯤꯡ ꯃꯦꯆꯤꯟꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯨꯗꯤ ꯆꯥꯎꯈ꯭ꯔꯕ ꯂꯣꯛꯇꯥꯛꯀꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯗ ꯗ꯭ꯔꯦꯖꯤꯡ ꯃꯦꯆꯤꯟꯗꯨꯅ ꯃꯤꯇꯔ ꯑꯅꯤ ꯈꯛꯇꯪ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯀꯣꯠꯂꯒ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯁꯨꯝ ꯂꯧꯊꯣꯛꯄ ꯑꯗꯨꯅꯗꯤ ꯌꯥꯔꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯖꯕꯅꯤ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯖꯕꯗꯤ ꯗ꯭ꯔꯦꯖꯤꯡ ꯃꯦꯆꯤꯟ ꯀꯥꯟꯅꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕꯃꯛꯇꯤ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯣꯛꯇꯥꯛꯀꯤ ꯁꯤꯜꯇꯦꯁꯟ ꯂꯧꯊꯣꯛꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯗꯤ ꯗ꯭ꯔꯦꯖꯤꯡ ꯃꯦꯆꯤꯟꯁꯤ ꯏꯐꯦꯛꯇꯤቭ ꯑꯩ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯋꯥꯔꯧꯏꯅꯨꯀꯣ LDAꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯦꯆꯤꯟ 9ꯅꯤ ꯑꯦꯂꯣꯠ ꯇꯧꯕ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯑꯦꯂꯣꯠ ꯇꯧꯕꯗꯒꯤ ꯑꯩ ꯆꯤꯊꯤꯁꯤ NECꯗ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛ ꯏꯖꯈꯤꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯗ ꯏꯕꯗꯨꯗ NECꯅ ꯃꯦꯆꯤꯟꯗꯨ ꯇꯪꯈꯥꯏ ꯑꯃ 50% ꯀꯛꯊꯔꯛꯑꯕꯅꯤ ꯀꯥꯟꯅꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯗꯒꯤ ꯀꯥꯟꯅꯔꯣꯏ ꯑꯗꯨ ꯉꯁꯥꯏ ꯑꯣꯖꯥꯅ ꯊꯝꯕꯤꯕꯁꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯇꯥꯃꯣ ꯈꯣꯇꯣꯟ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯅ ꯁꯥꯎꯕꯤꯔꯨꯅꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯕꯛꯇꯤ ꯇꯧꯔꯤ ꯑꯗꯨ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯆꯥꯎꯈ꯭ꯔꯕ ꯂꯣꯛꯇꯥꯛꯁꯤ ꯗ꯭ꯔꯦꯖꯤꯡ ꯃꯦꯆꯤꯟ 9 ꯊꯥꯗꯔꯒ ꯁꯦꯡꯕꯩꯁꯤꯁꯨ ꯁꯃꯨ ꯑꯆꯧꯕ ꯑꯃꯒ ꯍꯥꯃꯦꯡꯒ ꯋꯥꯏꯅꯕ ꯃꯥꯟꯕꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝꯗꯨꯅꯤ ꯁꯝꯅ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯁꯦꯝꯕꯥꯡꯅ ꯁꯃꯨꯗ꯭ꯔ ꯁꯦꯠꯀꯅꯤ ꯇꯧꯕꯗꯣ ꯇꯥꯃꯣ ꯈꯣꯇꯣꯟ ꯑꯦꯛꯖꯦꯛꯀꯤ ꯁꯦꯝ ꯀꯩꯅꯣꯗꯨꯅꯤ ꯑꯩꯅ ꯀꯣꯏꯁꯟꯁꯦ ꯃꯦꯟ ꯂꯣꯛꯇꯥꯛꯁꯦ ꯗꯤꯀꯃꯤꯁꯟ ꯏꯊꯥꯏ ꯕꯦꯔꯦꯖ ꯗꯤꯀꯃꯤꯁꯟ ꯇꯧꯔꯁꯨ ꯑꯣꯜ ꯑꯣꯐ ꯁꯗꯟ ꯇꯧꯔꯒꯗꯤ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯏꯝꯄꯦꯛ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯆꯧꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯥꯛꯀꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯏꯟ ꯀꯦꯁ ꯑꯩꯅ ꯗꯤꯀꯃꯤꯁꯟ ꯇꯧꯗꯨꯅ ꯁꯨꯝ ꯊꯝꯃꯒꯁꯨ ꯁꯤꯜꯇꯦꯁꯟꯒꯤ ꯀꯔꯤꯒꯤ ꯆꯥꯡꯁꯦ ꯊꯦꯡꯒꯠꯄ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯛꯄꯗꯨꯅꯤ ꯉꯁꯤ ꯍꯥꯟꯅ ꯂꯩꯔꯝꯕ 6 ꯃꯤꯇꯔꯗꯨꯗꯒꯤ ꯑꯦꯔꯥꯎꯟ ꯍꯧꯖꯤꯛ 2.53 ꯃꯤꯇꯔꯁꯇ ꯑꯦꯚꯔꯦꯖꯇ ꯂꯥꯛꯈ꯭ꯔꯤꯁꯦ ꯁꯨꯝ ꯂꯩꯔꯒꯁꯨ ꯏꯃꯥꯡꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯥꯡꯗꯕ꯭ꯔꯥ ꯁꯤꯅꯤ ꯀꯩꯅꯣꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯉꯁꯥꯏ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯖꯈꯤꯕꯗꯣ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤꯗꯨꯝꯗꯤ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩꯔꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯦ ꯃꯣꯏꯁꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤ ꯂꯣꯏꯔꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯁꯤꯜꯇꯦꯁꯟ ꯂꯥꯛꯏꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯅ ꯇ꯭ꯔꯦꯞ ꯇꯧꯒꯗꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯃꯁꯤꯃꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯥꯏꯟꯇꯤꯐꯤꯀꯦꯜꯂꯤ ꯃꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯆꯤꯡꯗꯒꯤ ꯂꯥꯛꯏꯕ ꯇꯨꯔꯦꯟꯗꯒꯤ ꯂꯥꯛꯏꯕꯁꯦ ꯁꯦ ꯐꯣꯔ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯑꯩꯅ ꯅꯝꯕꯨꯜꯗ ꯑꯩ ꯄ꯭ꯔꯃꯥꯟ ꯑꯝꯇ ꯄꯤꯖꯒꯦꯕ ꯅꯝꯕꯨꯜꯗ ꯂꯥꯛꯏꯕ ꯁꯤꯋꯔꯦꯖ ꯃꯌꯥꯝ ꯁꯤꯜꯇꯦꯁꯟ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯤ ꯁꯦ ꯏꯝꯐꯥꯜꯒꯤ ꯀꯩꯁꯥꯝꯄꯥꯠ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯁꯥꯝꯊꯣꯡ ꯐꯥꯎꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯔꯤꯇꯦꯅꯤꯡ ꯋꯥꯜ ꯇꯧꯔꯒ ꯐꯖꯅ ꯁꯦꯝꯕꯤꯔꯦꯕꯀꯣ ꯀꯩꯁꯥꯝꯊꯣꯡꯗꯒꯤꯅ ꯗꯥꯎꯟ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯤꯝ ꯐꯥꯎꯁꯤꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯤꯗꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯗꯤꯂꯥꯄꯤꯇꯦꯠ ꯀꯟꯗꯤꯁꯟꯗ ꯂꯩꯔꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯕ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯅ ꯁꯖꯦꯁꯟ ꯇꯧꯅꯤꯡꯕꯗꯤ ꯍꯤꯌꯥꯡꯊꯥꯡꯒꯤ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯦꯆꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯣꯂꯤꯗ ꯋꯦꯁꯀꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇ꯭ꯔꯦꯞ ꯑꯃ ꯁꯦꯝꯕꯤꯔꯕ ꯇ꯭ꯔꯤꯠꯃꯦꯟ ꯄ꯭ꯂꯥꯟ ꯑꯃ ꯁꯦꯝꯃꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯥꯛꯏꯕ ꯋꯥꯠꯑꯦꯚꯔ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯂꯣꯝꯗꯒꯤ ꯂꯥꯛꯏꯕ ꯗꯦꯕꯔꯦꯖ ꯑꯣꯔ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯋꯔꯦꯖ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯦ ꯂꯣꯏꯅ ꯃꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯤꯛꯑꯞ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯗꯒꯤ ꯄꯣꯟ ꯑꯅꯤꯒꯨꯝꯕ ꯁꯥꯕꯤꯔꯀꯥꯟꯗ ꯉꯁꯥꯏ ꯑꯁꯦꯡꯕ ꯏꯁꯤꯡ ꯁꯤꯜꯁꯨ ꯇ꯭ꯔꯦꯞ ꯇꯧꯖꯍꯧꯔꯅꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯀ꯭ꯂꯤꯌꯥꯔ ꯋꯥꯇꯔꯁꯨ ꯂꯣꯛꯇꯥꯛ ꯆꯠꯆꯈ꯭ꯔꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯔꯒꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯅ꯭ꯌꯨꯇ꯭ꯔꯤꯁꯟ ꯏꯎꯇ꯭ꯔꯣꯐꯤꯀꯦꯁꯟ ꯂꯥꯛꯏꯕ ꯅ꯭ꯌꯨꯇ꯭ꯔꯤꯌꯦꯟ ꯃꯌꯥꯝ ꯍꯥꯏ ꯅ꯭ꯌꯨꯇ꯭ꯔꯤꯌꯦꯟ ꯌꯥꯎꯔꯛꯏꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯁꯤꯁꯨ ꯈꯔ ꯐꯔꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯆꯤꯡꯗꯁꯨ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯗꯤꯐꯣꯔꯦꯁꯇꯦꯁꯟ ꯇꯧꯔꯤꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯗꯥꯝꯒꯨꯝꯕ ꯆꯦꯛ ꯗꯥꯝꯒꯨꯝꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯣꯏ ꯋꯥꯇꯔ ꯍꯥꯔꯚꯦꯁꯇꯤꯡꯒꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯁꯥꯔꯀꯥꯟꯗꯀꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯁꯗꯟ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯁꯤꯜ ꯄꯣꯔꯛꯏꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯇ꯭ꯔꯦꯞ ꯇꯧꯅꯅꯕ ꯑꯃ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯁꯥꯏꯟꯇꯤꯐꯤꯛ ꯑꯣꯏꯕ ꯋꯦ ꯑꯃꯗ ꯇꯧꯕꯤꯔꯒꯗꯤ ꯑꯦꯠꯂꯤꯁ ꯈꯔ ꯃꯈꯩꯗꯤ ꯀꯟꯕ ꯉꯝꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯅ ꯑꯩꯅ ꯊꯝꯖꯅꯤꯡꯉꯤꯁꯤ ꯇꯥꯃꯣꯇꯣꯟ ꯑꯩꯅ ꯑꯣꯖꯥꯅ ꯂꯥꯛꯆꯗ꯭ꯔꯤꯉꯩꯗ ꯑꯩꯅ ꯃꯇꯝ ꯑꯃꯇꯒ ꯏꯟ ꯀꯦꯁ ꯏꯊꯥꯏ ꯕꯦꯔꯦꯖꯀꯤ ꯉꯁꯥꯏ ꯁꯗꯟ ꯗꯤꯀꯃꯤꯁꯟꯗꯨꯒꯤ ꯏꯝꯄꯦꯛꯇꯨ ꯑꯗꯨꯋꯥꯏꯗꯨꯁꯨ ꯈꯪꯍꯧꯗꯅ ꯍꯥꯡꯗꯣꯛꯄꯗꯤ ꯆꯨꯝꯒꯗꯧ ꯃꯥꯟꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝ ꯂꯩ ꯑꯗꯨꯒ ꯒꯦꯠꯁꯦ ꯃꯇꯝꯗꯨꯒꯤ ꯃꯦꯟꯇꯦꯟ ꯇꯧꯕ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯂꯦꯚꯦꯜꯁꯤ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯒ ꯍꯦꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯊꯥꯗꯣꯛꯄ ꯈꯣꯠꯇꯣꯛꯄꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝ ꯑꯃ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯒꯦꯠ ꯍꯥꯡꯗꯣꯛꯄꯗꯨꯅ सिल्टेशन करीकरा डेब्रिस मैम ड्रेन आउट तौनबी मरम ओहंदे सिने थमजनिंगीसिना याबिनिंग्रसिने हाइदि मथक्तै हांगदोनि लेवल कंट्रोल तौबसे डेब्रिस तुम करीकरा सिल्टेशन से मखा लाकदोनि हाइजरिबो जा मथक्तगी गेट खर नेमदबदुनदि इसिंगी लेवल खर चखिनबा थोखिनबा इन केस हांगेन खलगसु ngसाइगी मखादा लेदोरबो सिल्टेशन प्लस डेब्रिस मैम से पुथोक ड्रेन आउट तौब ngamgadrasini अदुदि माय ngसाइगी केनोनि ngसाइगी पाखरबा लोकताक से तारेबा मैम से लोकताक ngसाइगी केनो इथाई विलेज के लेबा डिस्टेंस याम यामेबको लोकताक तगिना इथाई विलेज तगिना लोकताक फाउजी लाखबसे एटलीस्ट 3 आवर्स गुम संगे इसिंगी फ्लो जे अदना मसे यामना तप्पा यामना स्लो प्रोग्रेस ने हाइजरिबा दन लोइनम गेट हांगाजु लोइन जरा चटकदौ नसे हाइजरिबा मसे स्लो प्रोसेस ने अदुना असि लेदे दुम लेदोइनी लेदे दुम चटबदि नते हाइरिबा इसिंगदु चेंदबा मतमदा ngसाइगी इथाई विलेज के थोंग हांगो मतमदा सिल्टेशन चटबदि नते हाइबा अदुबु यामना भास ओइना चटबदि नते अदुबु स्लो प्रोसेस ने मतम संग पोनी अदुना ऑल ऑफ सडन गेट हांगागसु नत्रगा डिकमिशन तोरगसु प्रॉब्लम सॉल्व तौबदि नत्रि हाइबो ओजा रंजन लोशलमदाइगी तंजास्ते कोइगी डिकमिशन की वाफम लाख कांदा मसिगी डिकमिशन सिना मांगल लखप याबा अदगी डिकमिशन जे तसेंग तसेंगना
decommission tàu bom na trakan lokta ko ithai bere si lehen bama hai bagi ani si gi wafam si amada lakna na ba hai tai decide tong na ba lehen sira na trakana lehen gum sai ba si decide tong na ba proper scientific investigation matam lak pa se masig initiative si kanan lo ba gi masi mai kidi hoi LDA si na logum thoi maram di kaino da Loktak Development Authority hai Loktak sigi all in profit phangdresu ko magi help phana bu sidi LDA na logum thoi aduga hoi kaim ka dai nuai ta su lei ko nuai ta lei LDA se is just like a municipal sweeper dong na thambi ba aduga amora kai sina commuter ma amdana mola lama sum si tok pa gi bhapta NSP sina magi mai sungna na bai dong ta Loktak si manghal laga masi sengdok no idung te LDA thamba LDA na madugi mai sumai profesu phangba na taba masi awabam di mayong nari have ni LDA se taw to LDA ne waba se mayam kun am khang di khangi chum mabni taseng na ga di Loktak si akhoi na hojik se develop se tawri si kai na dang se gi part si le ra ga di northeastern da quite fresh water lake ne hai rim ne ba degi Manipur da le ba khoi gi praja mayam si lifeline ne hai rim ne High post Kanana LDA is a picker organization, Hijam, and in Hijam anything as I give an heavy Sumana. Aquina Tauri posting a second NSPC, Pisatana, we won't go in a layer. Aquina was Hijam, is the government of my 7. NSPC now is 7% of the neighbor, when sing Pira kind of may PDC. Only 7. Only 7% of the neighbor. 7% never. I could the 12% P in high review. 7 to 12. I see subject to correction. I see subject to 7 to 12. 107 and subject to correction to or measure was pick amount share never. I don't when I say Loktak si develop our opposite the Mokugi shares you out to Chikarigino. That is the question. Machine never couldn't do Hungary, the state government is Hijab. Loktak project as me, I am soon longer neighbor. Loktak project na may do Fangana with the Montamuna or with Hybrid Singale, the Gi Kodak channel saying a Loktak Development Authority saying, Ungamin saying a Quenatum saying, Nambul saying a Quenatum saying. Adu Lexi development, the Gi Pumna, Punjale, Pumdumus saying. Adu, whatever live, invest over the neighbor. Return the opponent do Makudi invest a whole gram profit at an evaluation. Lexi developed a woman da NSPC and so item lay of Aduna size. State government properly location be a candidate and Sagi state at Toiva, flooding problem river, the Sagi low the Adam from the legal river, the cabulums of the problem remains. If state government and local the control to Ragadi, but Safagani have to give point in to make a psyche election in Pacific, same point on the question say, Marona decommission to one at Ragana, Ithai later by Habagi, Swagi Matang say proper scientific investigation, the Matokani have any Masik initiative and low the happening. Masik initiative, see, Dr. Ranjan, so I will give LDA and I am initiative lower than Masi I ID Mama in the IC National Wetland Committee member was Jerome. I don't know. Loktak issues, Chumnagi Manipur issue, national, international issue, Yam always who Maduna, I wetland canva, I was in the Ingonda hen important visioning ID. It's a low canva, they give my Pangana Honava, they may am slightly quite important with the Loktak canva. Have you done Tangi now? Don't go to say, Baron Sagi put animal Tami Ozaran and the Gozato Mintabide say, proper scientific investigation Gimatang say, LDN initiative logum to Ebony. As of now, any Ithai Biri saying come with the NSPC Makala Male until and unless heading over 10 or recall and head over to Tobogi, Matango, Lactringeda, LDN, although I do intervene to Wungam Bazala, the scientific and Osiki investigation. Scientific investigation, yes, under SPA Makara with over horror in water allocation policies, a component and happy. Masi Loktak hydroelectric projects, one of the major stakeholder name, say public health or power, the IFCD, forest, the NSPC, Loktak. When initiate or water allocation policy, how rural. How much time is a Mokoti Chiti am Eve? You see the Mokojan, no, nothing, not a single responsible lucky deva. Sigi post in the Inan Sapu. A quite out of the initiate 2019, however, never. Nasi how the Mokoti positive responsible luck deva. I do nothing as I do. According as I state government in Makara, I am a pick organization, or even state government initiate of Viragadi.
ꯌꯥꯝ ꯐꯕ ꯑꯣꯏꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠꯇꯨꯅꯤ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯖꯩ ꯍꯧꯗꯕꯗꯤ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯧꯔꯕꯅꯤ initiative LDN lobhom thu edudi madu chummi hausu horobni aduga tasengna sab saba proper scientific investigation ru pangthuk ki haiba taragadi state government ge side ge high level lagi initiative em log dagi di uthokpu ofam du leiti hebni LDA itself is under the domain of the state government eba LDA na propose to biro state government da aduga state government pirak tere koi public me am leina koi am laug tare NSPC da ibadu halaktabdu adwaidu halaktam kha tokpiro state government da mu haibiro sini initiative ki proper scientific investigation tawrani na dum leijaramni ha hogramni masi follow up action ne koi will do that thank you oja tombi aduga tamo bhagaton aduga oja ranjan ngasi impact news ki tv ki studio lakpi badu ngasi ki manu huna se mapung phan bi damakta dosalak patai kai khomnu jeriba case hom ku amuk na thagap chari ngasi ki damakta impact news ki manu huna matang asi loisin jina batanjai role adu lamdam sita thokli thokdo wa thok kya gi marik sum report ke damak impact news mi yang ta duna lebiyo